O te whaapai malu atu i le whaafonga mai mo mai si o tātou tunuu i le nei a fiafi. E ei le talitonunga o lo o malutia pēlo o tau soifua i le tausinga mamana le atua o lo o fola i pēr i whatu le ngai le tātou sapaninga e ui i le whaingatā ua iai nei vai tau. E o mai ana nafi ua afe lua se lau tolu suluiva i la tau ua pēsia i le whaamai, talu o na sao mai itua i le aso sifuru fitu o mati. O le iwa sifuru fitu pasene o i la tau ua afia o loo i upolu nei, ai tolu pasene o loo i savai. E lei se tasi o taofia i potu tina ina i le whanemai i le taimi nei, ma o le to'atele sa taofia ina ua alia e aunga, ua tea i tua i o latou ainga. Sa whaiunga whonoina e le kapeneta i le vaiaso na te anei le toe iloina o le whaangasolonga o le ngaruenga mo le whaamai. Ato ai ma polo inga o pe a maea le vaiaso mua. I le awauli ana leila, sa toe ilo tupetoa ai le kapeneta, le tūlanga o lo taoto ai ngā luenga, ma fuafuanga le komiti o whaalawelawe whaafuasei, ma whaavae ai o nei whaatinonga. O tae au le asolua lua sifuru iwa o mati, e taunuu mai ai le fitu sifuru wafe o a tātou tui o le Pfizer. O a tātou tui nei, ua fuafua e whaatino ai le tui lona tolu o tangata mātutua e amata atu i le sifuru walu tausanga le mātutua anga i lunga. Ma whaasopali ai le vaenga talabou mai le sifuru tasi i le sifuru fitu tausanga le mātutua e le imaea o latou tui. Ua iai le fuafuanga o le awha ngā solo le tuinga i tu malota i tasi. I upolu i le aso tofi nei, a o le aso wharaile mō savai. I le taimi nei, o loo mawalalo le pasene o i lātou uma o mai atu i lona tolu, o na o le tūlanga i le whasolosolo o le maua mai o vaila au. Peitai o le uta tele o vaila au lea e taunu mai tai au. O le amawhai e loa o na whaasolo le tuinga i le atunuu, ina ia vave o na whaasopolia. E whapea foi i le toe autala ina o tui mua mo le whana witi, mai le 5 i le 10 tasi tausanga le mātutua, mo upolu masavai, ai maise i lātou na misi i tuinga na whaasolo mua. O le mau whaavae o le nei fuafuanga, e matua mo o mia o na opo tui lona lua. Ma whaatino le tui lona tolu e sanga tā pena ai o tātou tino e tatali le whaamai. O le amawhai ai foi o na whetu unai le au whai ngā luenga le soifua māloloina. Ma isi a tātou au whai ngā luenga mua au e whaatino tuinga ma au nanga tau i le puipuinga. Ona o lo si i lunga, le whainu mera o i lātou ua afia i le whamai. E whapea foi o na whaatulanga ma la lango tonu, ma fuafuanga amta ngā luenga, ma whaalapo pitonga ale malo o pisinisi tu maoti e kālesia, ia matapenanga nuu mafio anga taitasi, mo le anga i atu i le lumanai. I le mautau ave o le laasanga fou i lo tātou soifuanga whaalitangata o le soifua whaatasi ma le COVID-19. E le ngata la i le una ia o le tātou puipuinga whaasoifua maloloina ai whapena foi i le vaai mamao ma le anga i atu i le lumanai o a tātou fuafuanga o le lumanai manuia o le atunu. E whaavai nei mafuaanga, le whaai ngā whunoina ai e le kapeneta, le whaawau o na iai le tunuu i le laasanga tolu, mō le isi vai aso,
E afu atu i le vailuanga o le potaeao asolua 25 o mati. Se ia aulia le asolua 5 o Aprila 2022. Peitai ua toe fetuunaʻi nisi o poloaʻiga o vavao e aofia ai. Le tatalaina o auaunaga moʻomia o loo tatala i le taimi nei. I le asolua 2 o mati, aso tofi 3 o mati, aso toʻanaʻi aso 2 o Aprila, ma le aso 2 aso 5 o Aprila. Mai le tūlā e ono i le taeao e o'o atu i le whā i le afiafi. O le wheoaʻi o vaa i le vā upolu, masawai, mo le lauina o uta, suāu'u mawai la au tau falemaʻi i aso mai tūlā e tatala ai auaunaga moʻomia. E auala ai ona auina mai tagata mai sawai, ua whaamaonia e malanga atu i atunui fafu. Ma ainga tūpito o i lātou ua maliliu i upolu nei masawai, peitai e mua i whaailoa whaamaoninga o nei vaenga. Le amata whaatino o malanga a le waa alalo e awina atu ai o loa i Amerika Samoa, ma awina mai ai o loa i le atunuu i lana malanga masani i vai aso taitasi. O le awililinga o poloaʻiga o vavao o le a whaeilo atu i whamatalanga e tuuina atu mai le malo. O nei vaenga uma o le a toe ilo e le kapeneta mo isi la asanga ma toe fonga i nai le tunuu i le amatanga o le vai aso fou. E talo sangaina le paia o le atunuu e fesosoani mai e tu lei whaatasi a tātou taumawhainga mo le tuinga i le nei vai aso. O le tātou puipuinga lea e mawhai ai o na whaai a awhianga o ngonga e alia i mai pe a awhia i le whamai. Pe i uai lava i le maniu. Ai mai se lava i le tūlanga whainga tā ua iai le atunuu i le maualunga o i lātou ua awhia i whamai le pipisi. Ia i angale le atua i lau tāpua inga Samoa, ma ia tātou maua pēlo na while mu, a wā tātou te manu malo wa iai nei umalava i le whaatasi mai o Yesu Kiriso ia i tātou. Ia manuia lau tāpua inga le atunu pele soifua. Good evening, Samoa. Our latest COVID-19 update yesterday confirmed 182 new community cases, taking the number of active community cases to 1,239. 97% of these cases are based in Upolu and 3% in Savai. Currently, there are no cases in our intensive care unit. Most of the cases that were isolated in isolation wards at Matotua after developing mild symptoms have been discharged. Cabinet last week resolved to review its decision on our current alert level and corresponding SOE orders after the first week of implementation, which concludes tomorrow, Tuesday, 29th of March. Critical to this review are recommendations for the next course of action from the Disaster Advisory Committee. At its meeting this afternoon, Cabinet was advised that we would be receiving 70,000 doses of the Pfizer vaccine tomorrow afternoon. This coincides with the plan to commence the mass vaccination of booster doses on Thursday this week in Upolu and on Friday in Savai. The vaccination rollout will coincide with the mop-up campaigns for the first doses of the pediatric Pfizer for the 5 to 11-year-old cohort
and the second doses for the 11 to 17 age group and 18 plus. In rolling out this plan, Cabinet is mindful of the capacity of our frontline workers, given the increasing numbers of those who have tested positive and are being isolated. Allowing our frontline workers space to recuperate and to roster their teams with assistance from the health private sector will ensure continuity of our national COVID-19 response, as well as commitment to other equally important health services, such as our national immunization programs, to be delivered in a safe environment. It also provides room for different sectors of the economy, including the private sector and the community, to finalize their response plans going forward to reflect the new norm of living with COVID-19 and identifying the best ways to move forward with the gradual opening of borders. With the rapid surge in new infections, our aim is to slow down transmission and to drive our vaccination to achieve the targeted coverage required for herd immunity. It is clear from clinical evidence that chances of developing acute symptoms of or likely death from COVID-19 will be minimal with complete vaccination and a booster dose. It is important for all of us to get maximum protection by completing all our vaccinations, given the prevalence of non-communicable diseases in Samoa. In this regard, Cabinet this afternoon approved the continuation of the second week of Alert Level 3 for Samoa, commencing from tomorrow night, Tuesday, 29th of March, 2022, to midnight of Tuesday next week, 5th of April, 2022. Cabinet has also approved amendments to the current state of emergency orders to ensure that our people continue to access essential services and to replenish their food supplies. Essential services that are currently open under Level 3 will now open from 6 a.m. to 4 p.m. on Tuesday, 29th of March, Thursday, 31st of March, Saturday, 2nd of April, and Tuesday, 5th of April. The scheduled dates for the rollout of the vaccination programs will be published. The relevant details of the SOE orders will be communicated through government information platforms. We thank you for continuing to work closely with the government and for all your prayers in these tough times. God bless Samoa. Soifua.